Luboklok. Utini ning ki cheng bara jaro ken kamo kene fu cheng cha bet. Anong tin fu dong lok mo ma loga mati serious bere. Ento we are not going to standing. We are standing still. Bien naganen a choyo tiele warmo tiga meto chak biya char gulu. So anda penyu dana like ando gulu ni ini. Ka ngar dong tiyo ke kase. Ngoma itama ni ngar twerte yune. Ano luak tama beji madwa. Luak tama duanta. Out of just within cha mo made tiri ni down mo commenting duong kitama bejo keken. Ingeo an machala an Luboklok le mo luo wa group one ngi luo ni content creators. Wano yobo lok matiang madang wa chwalo social media. Anan bene kar ke kar beru pinya cha ko tamna wa man Ka-Bokolok ki gunya eni. Dong ngomon madong enong te tim ne maber. Impact ngoma Ka-Bokolok ki gunya te kere. Kino mo ti gati pian gere chal ane. Ana no meni ana cho. Ka geno mon bini wia cha ma. Geno mon le chala chen down te penya. Oh Ka-Bokolok kong de pi bok na fada na ina wini geno fada na wa. Ana wini do. Chido. Ida TV yengo. But ngoma I think a driving at any. One to teach ki social media ni ning me konyo wa. Me achel kumerchan wego ino logo yot. Log mukene mapira tek ino within a short time. Karo kene ka down genu ngogi pi nguri maybe lu ko gena ngogi ni choyo genu moni ko down kupero within no time no bin gilario. Mana enje manu nene no peke makumberu me ado ko fo be ye social media. Ento ewe ngwana kan ko kebetie. Social media bene raja netika kwene. Ngoma dong social media te timna madok bedok bebe. Waching cha bere lok kila dit mo. Ma wacha ni inge wundu tine tenini. Social media wero upere ki gien magiluoni critical thinking. Cha penya wa pingo wa kiran. Oe wun chingu met tutual ma utaming e church. Ko choyo ko logo karo chako tamne. Logo matek ba. Logo mario mo wajo. Eno wa ni kumericha wani gien ma social media kwanyo. Keyboard dano ene lo me waro. Waro non kumberi pe. Kon ngaro mane diri nyimi, kon ngaro mane tiri nyimi. As long as wundong lu rem social media do ita many man do ngara dong inde to yaru ngi kume be logo do ngalo be challa luaki. So ni eni betie. Kidong jomo ken no logo me freedom of expression and speech. Eni betie. At gen mampira te ene in me nyomu kwa ijemi ane ole weng. Inyom chek me expression nini me waje pera ni. Ki freedom nini inyom bene ki values pa society. Ma ti ye culture ni beti ye. Imak bene ki lok me kwan ma ini kwan ma tiki ngech. Ikin me gwenyu tam ki gwenyu lok kidano. Imek ge weng. Wako bera chere.
en ay kwany yo chile ken bi rueny so tieni karmana pin long me biasara ana pin long me biasara pian an be ti group al jo mo ken ma papa kama ana beri kumberi chana ana gwenye ki lura mo ken ti Chinese lura mo ken ti jo ken ma ti ke giti ini ulur jo ken ma ti ke gini ti ju donc jon egun yoli weng ma ana bera lok ke gi cha wengi gen tam gi kita gitam ke lok patiente part ki kera wana ke lok patiente lura mo ken ti ga Uganda mo ken gere lu nyor gi kongo bergum giti gi mo chingi mo ken gi peo ke gi mo completely donc be mo ken giti gi weri ma giti ga mente donc kay nen gen gore ma giti lok patiente chilinga gi lok ke ken don mama kay nen input ka giti lok patiente ma don kumi po ngeni input peti ready me lonyo mer lok da konga nan ingi ori ni o jal gene te kong million adek mon en cher keri bang me a just en ke ketigi or in ki kof mo ma chone ni bini sen na bang lung kenyu lung en in wor tel te wor cher me cher poster no kwok ke kam kerigo imanyu we ni wit tamwa gi tong muri ki yo kenyu ni eno ne tie gere luor man me luor me safety ni tie luor mo ne makumi miel met piane dong inde ma ko chene madina ne eno nani kel ma i oi bang no ko ka kan keriyo itama da ki bang ken me be yari so ngeni input pay ready wero ana tamni umir ko wan cha normalizing lok me lok kum chente one dong chene we ko man we pingo mo wan pe ko ma ko chene ma don pa we gini be enu ni gina an pe jencha window ama lokasi je food yo mo bia si je we wan ful ma lo me kwer pocket change en chilling mu ma dong change en wan o kwer ke wan o lo en lim dante lo ka lim wan lo ka chente chilling a don en wan ma ko ni ning you we a better look lo rema mo tiana chuli matian rogenani eni lo lwaka awa ya we badal kon wan chak nenu ngomo ma kwani chawa madung dit lo nu ma kwani ngo chi nen social media ba kono en lokpa jomo ken ma yubo be jemi chal ma gani chi nen the amount of time ma wan ker jemi eguni dong tu twale karon tindo dogni lokum jok o ngarmon vur ke ngarmon ko wa ko wale ka mon o be makola cho mon mutaka ka mon o gena dag mon mo ni en don we man eni don cha bet dwe chiel fura choliti ye o ya la je man wa pare wa ne mon met dong lo gero mo kana ara eni no ko na anda ka gam lo ke dong nya no bil dok cha bet ko chi twara wa lo ko pada lo ye gero mo pian an ma charo an dan ma yubo content umira an cha tam ne ni ngo gema an lo ye ni mo ko ni dan ni jema an lo ye ni lo ko pa dan ni jema an lo ye ni kon kil chente ni anu mo nganan pero mo ma tim jema no piet be dong ti chia so ka ina men ana ber me tim jema idi men no ni wango an non kumer an enu ni ena ye wit mo mer wan be keri nem kong ba Luboklok lu loga la loga ma pepe ngi wala mo nuti ga logo ka chente chawa wen dia logo ka chene ke kan ni wa mo chene ni sente zifunira wa ukama wange sente zifunira wa no chawa wen chene wa noni ni chene wa noni che dane wen gina ti wigi la loga wi wen cha wen tin me chente
uweko gulonyo ina uweko gulonyo megu manaka yan char boy ki kubuni ma wili mer bon no war mer ki kinu wenoni megu ni kumeri dege char wili bon wili jimi waki China char wili jimi waki ki gina ki Dubai la tien pa megu manaka yan char mer bon mu jimi mu gata ene igena mol gi wena mu cha kama nu kin ke no na chivu channel gi no pongo gi ngone la tien kwa wo chi jimni eguneni kape wan ber ka kat ye nyego mabeba pe man nyego mo ni o chatong ngato ngi tong ngore ni ene ko nyego mo ni ka ngat eni twerte mu gena kete an kono men la pen en ba Luboklok la pen en dano te nungu chiene madon jui ni wan kono wan me chelba wan poker chawa wa men damu loka nungu chente ya chawa wa tie iuroro kon ma nyera ne kon ma roho tere wa ke met loke kon ma ene ye kelu ka maleng enu ni kon ma chero ko safari chero yenya enu ni wen ene je ma wante je wa walon ko pe walon matwal bulu iroginani kon wa chak nen kit yume wa to ripeni ning me lonyo ko yot ngar mo tiki biasara me ka chako tamni wa ripeni ning umerge lwenyo gi tuo umerge lwenyo biasara en wangu tu chi dong bedgi ba ye nyeri mar ye bia ge kweru ba ngar mo iti a kwer downfall pala wori megi ful ba de yuba man factory chol chwinywe megi gi yubu pat pero ke chwalo meni choma ni gi yubu pat specifically for you weka be bini porro yeri igi kori ni go kori go gwekwengo chol chwiny Luboklok konyo ko yu be yom ngaro moni dog be dan in wenti gi lok ya anju e wechu awa ready made dano peke uye ready made pa dano pe dano dong dano be timu jemi dog jemi be timu dano neno naka yang wai buka lengi waja wai ka in pe ya ini balo chi ini bala kiri na machel dog kele mwana wai ne ka ini beri on maraya pe bai la kiri ba pian mana do be du borin right so Luboklok lo ka chene an lo ke ene da ko mwagana ay ker ye governor wa ja no chen ni aya kumer wante opportunities angok ya choli watu eru tikeri ni la chenja lo ka kot mer tu ke ngi jwe ye ba rwar o in ko biendo o in ko ini kuru am ni kong arabien itola chan ibi tola chan fu papat ba wuma anyaka fu papat kay ita an man a pe por chi wang anda di por ba mon ko yang bere ken mwane pe beru ku menu chi ini ti o chok ke por ni ini mi ben mot pian fu ti ko ro jwa la be ke ko dugang e be ko du ma bien no yindi gwe pingo no yin pe bien nyon uno pingo pe in no chulo dege ma yer me bien no yini chulo chi loka be lok me loko kama leng angera wunu kene you appreciate ni ana waji keto mera waji kere pian konya mone pe ka giru me mara gi waji ra ka giru me be waji be eno ma piere teke ena ya chuli wan cha lo ni inu lu te ana te tenu lu te ano lu rock eni nu gite a discussing lo me nungu chente chawa me ti gente a lo pa chente en wan chawa me ti wan te lo ginu kene chi ate a legu le pe na video na chawa me ti ke bi na video na tienu pe bal chawa ye
Bidong en video nan de inde ti berye do wir ina na chiri dog ya pa pingo binu chene ni ningi lokana en video nani pe inen video na ka pekeru iri chente chawa de enuni chawa no be chame ti jo kene en wundu bu ko gi en kono YouTube kono TikTok ko ko pe unen video gi ka chame ti pe cheri Facebook gi ka chame ti ko ti chene ni jemi mukene wardu ben me galu wai dog bene umir ini controlling ngoma ini wa wiya ka ini wa me ni jemi wen nong store inong wi ni dog me store me choko miu chi to la chan ito la chan bien cha manu mira riego o bien riego mo ken kunyi me biashara riego mo ken bi kunyi me coupe ke dano le mon why your network is your net worth kini mir beda coupe men ki lu buolo chawa weng ti mu roro ta barja al ungar mo karo lo nye lela karo lo kum lela pipiro karo lo kum pipiri moto karo lo kum moto maka karo lo kum maka ina gina ini yer mo mer ini ker chawani ye pere tek chi wa am tin mere lo kedong aloga ta yen ginu kene be kai beru mai te tam ta mi lo peta ne mara chien wa be yumo dong an challenge na ti bot one tu twale lo waka yen ba mer lo kum yo madon ki jo matin twer neno ki bot so pi wate wanun kum wati generation pa tena churi ma o mir kon wanda ko lock story wa diri ma ge bi choy ni ngo ti joma martela gi tiki there is a quotation mon magente wa o garmo na yang nen chel I don't remember ni kono every generation has a responsibility to shape their own narrative donc mwati ni ngo ana te lu rema kenyi lu tiana mar riek mo ma pelare ti lu tiana churi mu ken mar riek ma are doing great things irrespective of mwagadi. Donc, how do we leverage down on the economy when mati ngej ma papa te wo kelu gi ka chelu wa chelu tam ten tam ka geribu be ka wa nyuango tam chi wa nenu yuango wa to chako kere ginu mo ma konyo jin wan enoli wen economics logo about complementary goods and services ngarumo ne tiga geru chalo kenu for instance la rema kenu la geru pingo pe ana den yo mo achak gino mo makonyo kenu maybe hardware o gene la wara cha gene o pieta ko giti taka magi choko plastic ko wengi logo into jemi mum chalo kumer giti taka tiles tiles man me geruni manyurni pieta twero chato tiles bot kenu dong la geru no enu ni wen no wante adon kenwa gin malo la timu gin ma rok mo kene timu ene kit ma gin notte keri kingi ene gina gwa bi asargi gina kelu idgi chene ti were me kirani kingi aya kanungu tiyo dong matek dong ajal utienu dong friday buchir kungwan wanamu chero ke namu bot peta yana endon tiki zodongo ba manyuri chiene ni enuni ma peta wilu gene kanu wilu kere ki tiles ki bot peta ni dogi duoge zodongo chiene dogo dok gan were kit enuni aya jo mage chogi tich eguni olu wen no be gitika benefiting manyuri at the end of the day ngan mo no dok chiene family mo no dok chili matiam chiene beru so omira wanu ne ngirjo an me lo me chente ba ene yo ko omira wanu ker ye guvu waya
wa mobilizing down meneno wan to nya chene ni ning enu ni gena perte donc tije ma betemo maluke kiloke eni me achiel ko be chake mobilizing ano jui pa malo me WhatsApp group twal eno da amerne creating a think tank my WhatsApp group palutin en me generation nani kona nyira ka wobe kongo wekwa tamu every day we must challenge ourselves ingeo ga unity mwaka wane eni che indi comfortable chingeni there is a problem. It doesn't matter what the title of your job is. The most important thing is do not be comfortable. Ini chako be comfortable without an investment in it. Chi ini ne yanu bene wow dikuba fo ini yanu bene ko constant pedang ne ko chudo ko pien ginu mo ntia remuini. Ene anu Luboklok loke ene lo ma piere tek. We must be intentional, deliberate in terms of me achiel ngoma wan ye occupying our time. Time. Na mario ngoma wan ye donyi wiwa. We have control over that. So ka you know you're hungry for something in life. Umir icher ye ngoma itwero timone whether kwang book manyan. Dwe ka ibera will book ali Pierre Beach. No will book a chair. Many made ngechi. So one group enana be cha WhatsApp group enana e cha ni. Wa be yerbe dana yerba. Ka mer email la waj ko matich mer ber ka kopo ginu mon ki WhatsApp group mon keli moani. O go anyang mon ma ko chele lu dok e bini chwale group wani ngeni in la word. In la word group don pe groupi. You know? So umier waneni wabiru very very intentional. Dakbe umier wa guarding space and wa dong kong. Kadiri ma wani uke ngarmo tiki startup ngarmo tia tim gen ngarmo tia gwa ko pego ngarmo tia gwa ko diegi chala an la gwa dielen. Ini wa ka duki ana tia gwa ko diegi. Ana diegi na ki chimaga. Tiel mon tia warale ale na go chim jale onar men dielen ina tentin ni ene gen anda timo. Chi beru me ka reri ho ka duki korada chale kor yechu. E bolle ker kenyu. Donc ene look ba down ma pool tie aya what we are mobilizing chene ni ken wa ka yini woro in driving and yo Kampala chencha bet no dak de car meri don bobi ine nan group alangi mo beru tien no date jar ka gonyo chup mon chao chencha bet wen tienu ka choke me buri chup dante berie no buri gino mon ma no men any wing mobilizing chene ole gamne yok itin ter gino moni gamne yok itin cher chako ke gino moni ni enu ni ena gino mirwan emphasizing but when chaka ki wi store yugi kai ber mere wi ber store mere me chako yugi cha when inti TikTok video kan kuja e kora no ber wana ndia koro jone gino mo tien po tema liga mo tien po tema ina don kiriwe ina no ngado inde ber lego ne jui iyo don to exen my lego ni general berate me wa inde ber ye kenyu karo ka ina dano to cha me tijba dano ti o ga gamodok kuja ini na si wa jon ngat eni monti ofiche ti onyo ngat eni porne ti idi abalo data ne eni ka ti kere meti ngechi ya met ko ngechi chika ge lo ni ngari gi gu gi teme gi wake ngari gi gu gi teme gi kwano ngari gi gu gi teme en ke ko lo ke ene lo man me kuya ping lo ke eguni tak ine nen me ine ti ti de group me a winyi ngari wajo ni kon gene le wo ma de peke ngaro monu ti abinu bor ka wa jali winyi lo ke wa pa winyi o ga ker gi kunu ijobu loko igwa ko wi adami
pien gino mo ke ken manyen ma in ye we donyo kwany gina chon ka ono ni riako mo no ti buru kenyi me kunyi ki gino mo che in ruak meri miu ye riako wot dong ki miu enen so Luboklok an meri tina wa no ka mi an tam ngoma ti atam ne kon an atam me kamera kon kedu wa cha ko nyi ni ning wa ti lu tena ko male me Uganda kene gite wa ko ka idwo kumercha na ma gite ameta mera gimer tim gino mo gen mer tim ne ni will be creating employment be initi ganke me wa ko wa duko ni tena ne eniti be ida atam ne man ngarmo ti la dire mati amer cha hotel la wo mo mer cha hotel eni ida no munie bi ti ye ke in ki ganke manyuru mier i chak yupo kiri chak yupeni an mo na eti ka opportunity ma dong bienu no iti ready geni dong te acharo en wada ka pier dek dong loke liet dog be loke pier tek dog be jum ne duana ta chawara na cher kinang na an mara kong dong anda loka weka botu dano tike miri meneno ni spaces wa totally responsibility pa one jo me content creators tieni ngo e society wane ti wa ngo ni eni ene kama ana challenging lu waram kana ma yubo content ene wo che uneno nani gin ma wan keru mono konyo ba di ning gin ma wan keru mono meru ngej ni ning because la bon eno jemi mo birka ka crowding our social media space e community wa birmer and jemi mera tata kidano ni jemi tata ma pe translating chiente na machel unyo konyo me building widano ni eloni watimu ni ning wala ni ning chan na machel ti wich ibiru la chan no wi ma pia ibiru la chan jeba ni ya ibiru la chan no wi in meri I wi ke no in meri in no poverty wi ke sto me poverty ina ye la ko ka ina la ko wi yo ka dami chi na ker jeba ni be chak dong responding ke chan ti e wich kong in kwan chano ki wi kong ka chela manyuru mier kong in kwan ngoma ma tiu pon space wi ni ngoma in beri ye o kir chawa wen kono betting pian kai ti betting no cha wen gena I lego wen ujal udilu tuma dia di ujal ge nga diri turu nga cha wen ti yin fixture igamo fixture ke betting go lo wen ti beri ye ping chawa cher yeba chok 5 hours 4 hours 2 hours chawa ni eni no ina kero geno mama konba makili chene giri mati sure ba so jemi tie ma tema chiling mete umier wan lonyo that is the only way umier wan lonyo umier wan num chente neno why no chene ni ma chel teach kai tigi tij mak me tij ma tek chi nen ka in pay lon aya dong me ario ene lo me ripe wane en group wane en mo wa chako ni group wane en mo generation wa en mo wana wa chako group eni pe dong ni actually wan lo tela mada wan lo tela pe dong politics akanya kumerjane biasa wan lo tela wan na mu choko chika wan mer peru ma di society o mer wan ni jo ma lu biasa mer ko nama gu metero nama gi meru mete malo lu biasa manut adri non ni man in lu biasa ma chuli magite chiente dog ba tum mo mer pe mojo in megi tampe megi chaba wen mer yi be hungry I know chen ni ana me nyai chen ni kai ni no muchar ni gam gir muchar no ko ento chakta mo biasara ka diri pe in bi wera office kelatini
mene tama indi ba ini ngeo ni ga andi pene we biashara giluo generational wealth one jo keno kapa wakwano kapeno wegi walu biashara so biashara ena ko mi wan tam loke mambe ti dano ken gur ke wando neno gi inducting lo teno gi i biashara gi mon ati example e at bot get bon mama why ga come lo teno ngeo biashara ma en timo A to Z ma Eoni is a big inspiration. So jeje mo kene chalo eni office kinga nga in be accountant in be tuar fonyi latini ya in be accountant diri ma ka andong retiring ki doctor ja en inde bini le enu ni petime ga inu no iker biashara latini diri ma dong mede kala tena kwiri biashara liel ma ina no ja fonyi ne chon so loke eni lok ma pere tek ma umera wun konya ye ana nge wun jo maria ko duon kenya ta jo mati nge lo me biasa duon ta watimu ni wun me tam ye ni ngo wan char chao nyayo chenta chengwa ni ning gini eni ba pepe down weng ba pe down weng ni dong down weng do biasa ko ba pete me ko men eno ga ngan mangeni en mer en la kere ma bela gi eno wega nen ri pepe rata bienti jo ken mangeyu lok ka o chuna biasa ni ina kalel acha ankera andu ba mi aloko gera eno moguno antangi lo ma gwa ko chente now ka wando ripe garumo ti accountant ti la gingi ma pebe kwani bo pier bin me kalam ka itam to ko chongi wa inki ni do andi jona ni pigi betego ibesa ento yatira ne biashara konyo biashara la warni ning eno ni bien ma pere donc te complementary business pere te community connections collaboration mene ye motto me WhatsApp group ma be chakoni donc ka yin winyi chwin ma yin ngeni yin ti generation wane donc generation wane wando ti man group me piara dek to piara ngwan ma mene donc generation piara ngwan me donc is the I end but ya tigane one team one generation one and piara dek o bien ke donc way piara dek abor gini en wadwa ko ping piara o beach ya non kuma chan tilu ten mu kene mu foto mangen long me IT gini ki gwa ba yeba wi lo bene do mer IT so watigi wadwa ko piara o beach man ten makwiri piara o beach o bien ke way piara ngwan wadonyo WhatsApp group diri kalo ba be wachako wabori chobwa mo matetiri manolo members lu biasa lu wotwa gibino oli borrowing dwa ko profit borrowing dwa ko profit no wangene ki ngoma ngati mu networking pire tek Luboklok tienda logo en petwak da ka pira dek wi dek donc ko wa ga kan lok ni enumier wano mete ker donc ka yini tikenyu nene chal comment ni maybe kerna machimi kay mer ber WhatsApp group pedong inong mo no ka pier ngwan ma pier ne eno mun generation bu pat undo ci lok wun jo kane kunu wa ko wan chak matiti ni eni ka wa wundo wan consulting wun po be in the day to day wan bin mo penyu tam achela rio adek chu miyo ke group eni now karo kane mo mer wa luong dano mo ber biasa jo ka nyer gi uri eni geno te pe geni cha ko ber biasa ma giri yeket nining wa fonye it is very important to build a critical mass of business and entrepreneurs igangwa pierate chente yabu yoba dak chente yidong tiu kai pe ke kasi lobni per tieba kwana chulni ni or yar beri yeni ni yobu gangi ni dok tiga kenyu konkiren ba Ka-Bokolok fuda ka du ne almale chen